Assalamu alaikum. Wajan Goshkandi Guzari, Goshkande numberi 188. Bahiri pet mortagat. Asak girivagayat. Yakya charet, e vakat bahire yakki chama har fechagayat. Aye joskort, pi adige chamme ars parchinarisant. Bahire gosht, chamme ars man poti mata kortagant. من الورز پاکن سلام رسی. السلام علیکم. وجہ گوشکندی گزاری گوشکندے نمبر 189. نیک مردیا میتگ شرابی یک جگہ مچ کرتن پانچ سرپت کنگا لگ گیت. آئیے گوشت شراب ورق حرام ہیں، شراب مردم کشید. ایشی بچارت نیک مرد کرمی زورت آپ تا یلداتو کل سرگا روگا لگ گیت. پدا نیک مرد کرمی چا آپا کشتو ما شرابان تا یلدات. رندا کرم شرابان تا مرت. نو نیک مرد گوشت ما شرابی سرپت بوتے نا. شراب ورق انسان چنچو نقص دن. یک کچھ شرابیاں گوشت ہاں وجہ مروچی تو ایک اپا علمہ کورت کے ہر کسی لاپ کی کرن مانند اگا شراب ورگا بورت کرم مرید وش بیت. کرما مرند ملاپی آوازکار وش بیت. من ندوار وزر پاکن سلام برسی.